nditimurano gatagati ka borithi na orodomwe na aria mararũrũnganaga thiini wa mirũrũngano ya ũrũmwe wa Azimio. Nie njitagwo Gicimo itikira gutwarana hamwe nanie gwa kahinda ga ithaa rimwe ũguo rĩũkĩte. Tukwambĩrĩria na gũcera kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ na thutha wa onjoria ũndũmwe na ahũri a biacara kaunti-inĩ ya Mombatha rĩu gũtigwo magĩtara hathara ya mamilioni ma mbeca, na ũũ nĩ kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ũrĩa ũratabanirio nĩ arũmĩrĩri a ngwatanĩro ya Azimio la Umoja mũthenya wa ira makĩmenereria kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ arũmĩrĩri a kĩama gĩa Kenya Kwanza nĩ matetete na magĩtetia mĩrũrũngano ĩno ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere, makiuga atĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩthũkia biacara cia mũingĩ. Tũnyitanĩre na Ndegwa wa Gathũngũ ũrĩa nĩ mwandĩki witũ atũmenyithie ũrĩa maũndũ mahana mwena wa gĩcũa-inĩ. Ndegwa, angĩkorwo nĩ ũranjigua tũmenyithie nĩ hathara igana atĩa ĩrakorirwo ĩkĩonekana. Tũgathiĩ na mbere na kũnyamũkĩra na njĩra njega mũno makĩria kuma mwena wa gĩcũa-inĩ na makĩria nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha, na mũthenya wa ũmũthĩ Ndurumeni ya Kameme TV ĩramũrĩka kĩrĩa gĩcokanĩrĩirie arũmĩrĩri a kĩama kĩa UDA kũrĩa macokanĩrĩire mũthenya wa kimenereria mirũrũngano ĩrĩa ĩrahanĩkire gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha, makiuga atĩ ahũri biacara o hamwe matigĩtwo magĩtara. Kwenda tũnyitanĩre korwo magĩtũta njĩra ĩna mzee wangu kuongea nasi hapa, ngeomba maana mzaliwa mvita hakika tũgacũnga mũhera nĩ ũndũ wa rĩera nĩrĩo rĩragĩtũma macini cikorwo cigĩtithathithia kuma kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ, no macini ĩyo ya Ndegwa wa Gathũngũ yagĩrĩra tũgũkorwo tũgĩkũrehera riboti ĩyo ĩgĩmaine. Na thutha wa mĩrũrũngano ya mũthenya wa ira andũ aingĩ nĩ magĩkoretwo magĩtara hathara. Nĩtũronire maũndũ marĩa marakorirwo makĩhanĩka thĩinĩ wa taũni citiganĩte na makĩria mũno gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nĩtũronire ũrĩa kũragĩkorirwo gũikarĩte nginyagia barabara ya expressway ĩrakorwo igĩkĩhingwo kwa ihinda kũrũmĩrĩra mirũrũngano ĩno na ĩrĩa ĩracũngĩrĩirie mũthũkangio wa indo mũno makĩria. No tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia macio na njĩra njega, ũndũ ũmwe tũkethanaga na andĩki aitũ arĩa makĩrĩ kona citiganĩte cia bũrũri wa Kenya, na mohoro maya ningĩ no ũkorwo ũkĩmamũkĩra kũhĩtũkĩra Facebook itũ ya Kameme TV Kenya kana gwa Gicimo Joseph nĩ yakwa mũndũ kĩũmbe, tũgagĩkorwo tũkĩaranĩria thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Ndurumeni Matuura-ini. No kwa ndagĩka ĩno mwĩrĩ wa Kameme TV njĩtĩkĩrie twambe tũikĩrie oro hanini tũcokererie tũthiĩ na mbere. Ũrerorera Kameme TV. Mũrumo wa kĩgoco nĩ cama wa karingaringa, ndarama ona ciĩgamba. Ũka inyuothe tũgoce Jehova thĩinĩ wa ũnene wake na ũthamaki wake. Nĩ o mũthenya wa gatano cianda thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 7 cia ũtukũ, na kiumia cianda thaa 1 cia mĩaraho nginyagia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kũhĩtũkĩra Jesu, rekei tũthiĩ na mbere kũnengera Jehova igongona rĩa kĩgoco. Gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Education is changing for the better. Gone will be the days when teachers had to sift through books upon books of homework, when they walked around class just to ensure they connect with the students, when not coming to class meant missing lessons, or when they worked extra hours, usually late in the night, to ensure all students understood. Introducing the Mwalimu Plus Learning Management System,
an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus learning management system is at the forefront of this change. Apostle Dora Waruige marina the synagogue family maragwetera kigoco gia Kameme Friday no mweri 14 mweri uyu turi kwa jia thaa 2 cia hwaini ni kuria Nairobi nyumba-ini ya Coffee Plaza mezzanine floor Haile Selassie Avenue hakuhi na stage ya Ise Coach. Baada ya kigoco ya Martin wa Janet oro hamwe na the synagogue melodies matucajamure na kigoco gitarathira ti taguku gutiragwo. Twacokereria nĩ ngatho nĩ tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini, tabarĩra ĩrĩa tũkoragwo tũkĩhungura matũũra matiganĩte, tũgakorwo tũkĩnyitanĩra na andĩki a mohoro nĩgetha magatũmenyithia ũrĩa matũũra mao magĩikarĩte. Tũthiĩ nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri na kũrĩa abithaa wa mbirarũ kuma kambĩ-inĩ ya mbirarũ ya Nanyuki na ũrĩa ũrĩ na cira igoti-inĩ rĩa Nyeri agĩkwĩrwo kũraga mũtumia wake oro ũndũ ũmwe na mwana wake ũrĩa wĩkaine ta Major Peter Mugure nĩ athitangĩte mũnene wa mbirarũ gũkũ bũrũri-inĩ, mũtongoria wa thitango cia mũingĩ na rũhonge rwa DCI akĩenda cira wake wa ũragani ũkorwo gĩthamĩrio thĩinĩ wa igoti rĩa kĩmbirarũ handũ ha gũthikĩrĩrio thĩinĩ wa igoti rĩa mũingĩ. Mwandĩki witũ Kamau wa Mwangi arĩ thĩinĩ wa igoti rĩrĩ na cira ũyũ nĩguo hingo ũrathiĩ na mbere. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie marĩa marahanĩka. He came to your station on 14th, wanted to meet you. Not 15th. He was in your office on 14th of November. If you came out for you, then those who are that's a profession not by your face. You are saying that you. Is there a provision for arresting a person who has come to report on a missing person? This case of missing person can come up with another issue which cannot be a missing person, even another. No. Let's be very clear. Why was he arrested? Because in your possession there was a report of missing person from the family of the deceased. There was a report from the person of missing person. Why did you arrest the family members who had come to report on the issue of missing person? You are not ashamed. In the course of my investigations, and I have obtained communication data of Ndurumeni. I found a witness by the name of Peter Mwangi
After interviewing Peter Mwangi, I was suspicious of the case of missing person with Kalma Kunyamana case. When did you interview Peter Mwangi? On 15th of January 2020. The same day my brother was arrested. You booked Major in Nairobi? Yes, Your Worship. Who booked him? It's me, Your Worship. It's you. Confirm to this court that this is the copy that you recorded in your station. You have seen it? This one here, this one doesn't this one here. That's confirmed that's your entry and handwriting. Yes, Your Honor. When was that? What's your PIN number? Delta code? Kuma mwena wa Nyeri tuthie nginya kuria kaunti-ini ya Naikuru na kuria monanio ma urimi kaunti-ini ya Naikuru ni mathiete na mbere kuria riu anyitite mithiini wa sector citiganite meyumiretie kuonania motungata rondu mwe na indo iria mathondekaga rondu mwe na uthunduri wa maria mari namo. Tuthie mwe kwa mwe Wanjari wa Kariuki ni mwandiki witu kuma kaunti-ini ya Naikuru atumenyithie monanio ma mwaka uyu mahana atia. Wanjari agikorwo ni urajigua geithika atumenyithie mwaka uyu uhana atia thiini wa monanio ma urimi. Thegio kuria wagicimo nogo waikoro kiuga tukire thiini wa monanio ma kirimo thiini wa mucii munene kana monanio ma urimi thiini wa mucii munene wa Naikuru kuria anyitite mi kuma sector itiganite mokite nigetha makorwo makionania hihi maundu maria makoragwo magithi na mbere na ukorwo magithunduria no riu muthenya wa umuthi turi kambuni-ini ya ukorwo ruhonge rwa guthundura thitima rukigerera miruki ni ruo GDC na kuria hihi magikorwo magitwira gitumi kiao ya ukorwo mari guku thiini wa monanio ma urimi na hihi magitwire kiria magikorwo magitanya gukorwo makiendithaniria na arimi na hihi tegute kahinda ke gorwo tukinyitana no mwe wa nyititemi thiini wa ruhonge ruru rwa GDC agikorwo agitwira hihi ni maundu mariku magitanyite gukorwo magithomithia arimi. Labda utanikaribia na utaanza na jina lako na labda tutambia GDC mna matumaini yapi ama mnafanya lipi na wakulima kwa sababu tukizingatia leo ni siku ya wakulima katika kaunti ya Nakuru. Shukran sana. Sisi kama GDC kwanza niseme tunazalisha nguvu za umeme kupitia mvuke na sana sana tuko hapa maeneo ya Menengai Nakuru na Baringo na pia tuko na kazi nyingi za mvuke kama sehemu za Naivasha, lakini cha muhimu niseme kwamba kama kampuni pia huwa tunatengeneza tunasaidia wakulima kutumia nguvu ya mvuke kukuza mazao yao kupitia greenhouse. Sana sana tuko na ujuzi ya kupitisha joto kwa greenhouse ya hiyo maji moto ili tukuze chakula kwa haraka, na pia tunasaidia wakulima kutumia hiyo mvuke kukausha mazao yao ya mashamba hasa mahindi, maharagwe, na pia tunatumia hiyo mvuke kusaidia wakulima pasteurize maziwa ili maziwa isiharibike kwa haraka. So kwa hivyo mvuke iko na manufaa mingi sana kwa wakulima, na hapa tunajaribu kuelimisha wakulima vile wanaweza wakashirikiana na kampuni yetu ili waweze kutumia hii nguvu ya mvuke kwa kuze mazao kwa wingi na wajiendeleshe kimaisha.
Labda umesema kwamba mkitumia mvuke mimea inakuwa kwa haraka. Labda tofauti yenu na watu kusema wanakuza mimea ya GMO ni gani? GMO ni mimea tofauti kabisa na hii mimea ya kawaida sisi huwa tunajaribu kuongelea, na kenye tunasema tu tunapanda mimea kwa greenhouse na kila mtu anatumia greenhouse. Tofauti ambayo iko ni kwamba kwa hiyo greenhouse tuko na ujuzi ya kupitisha joto ili mimea ikue kwa haraka, na pia ukiweka joto unazuia barafu, kwa hivyo mazao ya wakulima hayezi kuharibika. Hiyo ndio tofauti kubwa ya ujuzi yetu, lakini mambo ya GMO hiyo ni mimea tofauti ambayo sijaona kama imeanza kupandwa katika taifa letu, na sisi Kenya tu tunasema tunasaidia wakulima ni kutumia hiyo joto ili wazalishe mazao yao kwa haraka. Labda mmekuwa mkiwasiliana na wakulima katika kaunti ya Nakuru ili muweze kuwasaidia kutumia mvuke? Kwa kweli wakulima hasa ambao wako karibu na maeneo ya Menengai wametembelea kituo chetu cha Menengai, wamejionea kazi ambayo tunafanya tukitumia mvuke kwa kukuza kilimo, na wengi wameonyesha nia ya kutaka kukua na mitambo na kukua na ujuzi kama hiyo. Lakini kile tunawaambia hasa wakulima wadogo ni kwamba wanaweza kujiunga pamoja kwa mashirika, manake kutumia nguvu kama ya umeme ya mvuke inataka pesa kiasi fulani, so cooperatives, ushirika ndio wanaweza wakakuja pamoja ili tuweze tukawasaidia waweze wakakuwa na ujuzi kama hii na waweke greenhouse kama hizi ambazo zinatumia mvuke kukuza mazao tofauti. Kuria wagicimono wakigwira uguo niguo ruhonge rwagitanya gukorwo rugiteithania na arimi thiini wa kaunti ya Nakuru, na undu ria marakiuga ni ati arimi no muhata magikorwo makuhiriirie kirima giki kia Menengai nigetha magikorwo makiheo miruki ino nigetha guteithiriria hari urimi wao. Agikorwo na kioria kuria wagicimo reke gucokerie mwaro ria kwa ni Wanjeri wa Karuki kuma kaunti ya Nakuru. Thank you Wanjeri, na riboti iyo tugukurehera hau kabere hegie kuria mwena wa gicua-ini, na ni thutha wa onjoria ro mwe na ahori biacara kuria kaunti-ini ya Mombatha utigwo magitara hathara ya mamilioni ma mbeca na ni kurumirira mirurungano iria iratabanirio ni arumiriri ngwataniro ya Azimio muthenya wa ira, riu makimenereria kwambatira kwa mathogora ma maguta na kuhaicia kwa garama ya muturire. Riu arumiriri kiama gia Kenya Kwanza ni mamenereirie mirurungano eno makiuga ati mwena wa gicua-ini ni gitumiro kia ugendi na mirurungano eno ni rahotomia ugendi oro ndomwe na wonjoria. Ndegwa Gathungu riu ni hariirie wega tumenyithie riboti yo na njira ndaya. Ndegwa angikorwo ni wihariirie tumenyithie uria onjoria ya rondomwe na arumiriri Kenya Kwanza marauga. Thank you muno wiko studio gathie na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mweno wa gicua-ini na makiria ni thiini wa kaunti ya Mombatha, na muthenya wa umuthi Ndurumeni ya Kameme TV iramurika giikaro kimwe kiria gicokaniriirie arumiriri kiama kia UDA kuria macokaniriire muthenya wa umuthi makimenereria mirurungano iria irahanikire guku bururi-ini na makiria thiini wa kaunti ya Mombatha, makiuga ati ahuri biashara o hamwe na onjoria matigitwo magitara hathara, na nigwenda tunyitanire nao hihi makorwo magitutariria na njira ina kinyi. Na mzee wangu, asante kwa kubali kuongea nasi hapa Kameme TV. Ningeomba uanze na majina na pengine utuambie kuhusiana na maandamano na hasara ambayo wakazi wamekandilia. Okay, kwa majina naitwa Jumadari Sombwana, mzaliwa wa Mombasa Mvita, na mimi ningependa kuzungumza kuhusu maandamano. Ama kwa hakika maandamano ambayo kwamba tunafanya hapa nchini kwetu Kenya ni mabaya kabisa, kwa sababu hatujakaa tukafikiria tukaangalia advantage na disadvantage ya yale maandamano. Lakini kama uko na akili sawa ukitia katika fikra zako upime mazuri ni mangapi na mabaya ni mangapi, utaona wazi kuwa ni mabaya matupu. Hakuna zuri hata moja tunapata katika hayo maandamano. Nchi yetu inaendelea vizuri, tulipata nchi ikiwa iko maskini sana, hakuna kitu, watu wanalilia njaa. Kama mnalilia njaa, mvua imenyesha, muende mkalime tupate mahindi. Leo mnaenda maandamano, watoto wanakosa kusoma, kazi zimefungwa, maduka yamefungwa, biashara zimejam, matatu hakuna, watu wanapiga kelele tu maandamano yana faida gani? Watu wanakufa. Jana wamekufa watu 6, juzi watu wanakufa, na wale ambao kwamba wanapanga maandamano hata hawahusiki hata kutoa pole kwa wale waliofiliwa. This is very bad.
Kwa nini nyinyi mko na hali ngumu ya uchumi? Hamfikiri mkakaa mkaona uchumi mtainua namna gani? Uchumi wenu ni kukaa kuona jinsi gani watoto wetu wanaenda kuuliwa. Wengine wamefika universities, wanaenda maandamano, wanapigwa risasi, wanapigwa mateke. What is that? Ni kuonesha kuwa hamujakaa mkafikiria watoto wa wenzenu na hali ya uchumi ilivyo Kenya tutainua namna gani. Bali nyinyi mnafikiria jinsi gani tutamaliza watoto, jinsi gani mtajifaidisha wenyewe nafsi zenu, lakini nafsi za watoto wa watu hata hamuna habari nazo. That is very bad. Maandamano ni mabaya, na mimi nasema taifa la Kenya lazima tuhakikishe tunasahau mambo ya maandamano, tunafanya maendeleo, tunarudi mashamba, tunalima. Hapa kwetu Mombasa tuna wageni wengi tunakuja, maandamano yanatuharibia uchumi wetu. Hatutaki kabisa. Naam, asante sana mzee wangu. Pengine dada, ningeomba ukaribia hapa ili uonekane vizuri. Tunajua ya kwamba mji wa Mombasa ni mji wa kitalii. Pengine wito wako kwa vijana ni ipi? Kwa majina naitwa Halima Hamis, mimi ni mkazi wa Tononoka. Hapa Mombasa sisi kama vijana hatutaki maandamano. Tumechoka kutumiwa vibaya. Na nimeona na kashifu maandamano sana. Kwa watalii pia mkifanya maandamano watalii watakimbia. Nyinyi mwasema unga umepanda. Simuache kiongozi afanye kazi mwanzo tuangalie atatufikisha wapi. Nyinyi hata last year unga ulipanda, mbona mkupiga kelele? Sasa unga umepanda ndo mwapiga kelele. Na ulipanda zaidi ya saizi. Jamanini vijana, wacheni kutumiwa vibaya. Ni sisi vijana ndo tutatumiwa vibaya. Tumechoka kutumiwa vibaya, tumechoka kuuliwa. Asanteni. Naam, asante sana. Tukimalizia pengine kwa ufupi, wito wako kwa vijana ni upi? Kwa majina mimi naitwa Ahmed Barak maarufu Badimaka. Natoka Kisauni, Jambere Ward, na ni mmoja kati ya vijana ambao rais wangu alinitambua nikawakilisha wadi yangu Mjambere. Mimi wito wangu kwa vijana, na waomba tu vijana wenzangu, saizi hali ni ngumu ya kimaisha. Na hali kuwa ngumu haijamaanisha kuwa sisi tukifanya maandamano tutapata suluhu. Suluhu ni kuwa tukae chini sisi kama vijana, tuhakikishe kuwa tunawapa nafasi viongozi wanatufanyia kazi, ili sisi kama walipa ushuru tujue ni faida gani tunapata in return. Asante sana. Naona mvua imezidi, nitawaruhusu kidogo mjikinge mvua. Naam, mwiroreri wa Kameme TV ashoni arumiriri akiama kia UDA magithii na mbere na kuria muingi guku bururi-ini ndugetikira gukuhuthika thiini wa mirurungano no ithenya-ini riu moe mweke wa gukuria wonjoria guku bururi-ini. Kuma kaunti ya Mombasa, ritwa riakwa ni Ndego wa Gathungu, njokie mwaro kuri wewe ku studio. Mwana wa gĩcũa-inĩ na ũmũthĩ nĩ kwega nĩ gwakiura gabura. O mwaka andũ 42,000 nĩ monekaga marĩ na mũrimũ wa cancer, na kũrĩa na andũ 27,000 makuaga oro mwaka kumana na mũrimũ ũyũ. Thirikari nĩ ĩthiĩte na mbere na kwarĩra mĩtaratara ya kũgirĩrĩria gũtherema kwa mũrimũ ũyũ makĩria, no mũrigo mũnene ũkoretwo ũrĩ kwaga kĩgĩna gĩa kũigana, na oho ũrĩa cancer ĩngĩambagĩrĩria gũthimwo kuma thibitarĩ-inĩ cia gĩkĩro gĩa thĩ thĩinĩ wa matũũra. Mũthenya wa rũciũ nĩguo ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩgakorwo ĩkĩrugũria mũbango mwerũ wĩgiĩ kũhĩtana na cancer na ũrĩa ũkũhũthĩka gwa kahinda ka mĩaka 5 yũkĩte. Okay, my name is Dr. Mary Nyangasi. I'm serving as the head of the National Cancer Control Program at the Ministry of Health, Afia House. Thank you. Now, Dr. Nyangasi, Dr. Mary just told us earlier that with this strategy launch in the next 5 years, we seek to improve diagnosis. So every year we see about 42,000 cases of cancer, and every year again we have about 27,000 who die from the disease. And what we have seen, and actually what we've realized, even as we are developing this strategic plan, is there's a lot of lack of public awareness on cancer, a lot of stigma. I would say we are at a stage where HIV was probably 10 years ago, where there was a lot of stigma. And we have realized that really there needs to be a lot of awareness creation and coming up with communication on what really is cancer, what causes cancer, because there's a lot of misinformation. People are spreading rumors. People don't know where to get services.
you know, we are still seeing many people traveling, for example, to India. And surprisingly, even when they go to India, they are asked, why are you coming to India and this service is in Kenya? So we need to make our Kenyans aware that our system, we are fairly advanced in the region, and we are able to actually provide screening, we are able to provide diagnosis, and we have facilities that can treat cancer in Kenya, including even the cyber knife, I'm sure you're aware, which was launched at KU. And we also have regional cancer centers providing comprehensive cancer services in Nakuru, Garissa, Mombasa. So these are some of the milestones we've achieved in the last strategic plan. Before then, we only had one public facility before 2017, that is Kenyatta National Hospital, and people would queue for waiting for treatment. But right now, I am proud to say we have now 2 other national referral hospitals providing cancer treatment, comprehensive cancer treatment, and now we have 10 regional cancer centers providing chemotherapy services, and 3 of them are also providing radiotherapy. So I think those are some milestones, and people need to know that these services exist, and Kenya is actually doing much better. I have looked at the region, and people are saying we are not really bad off. We just need to continue this momentum in this new strategy, and hopefully in the next few years we will be at a different place here. And maybe in this new plan, do you have specific? Actually, one of the key initiatives that we are implementing is the Global Childhood Cancer Initiative. And in this strategy, we were very deliberate to make sure every pillar is capturing childhood cancer. Because many people, first of all, don't even believe children can get cancer. And this is surprising. One thing I need to make you aware is that unlike adult cancers, 90% of childhood cancers are curable. 90%. So we have great opportunity to save many children by making sure that our health workers, first of all, our community is aware that children can get cancer. And that community is able to recognize that my child is not well, I need to take this child to the facility. And then in the facility, we need to capacity build our healthcare providers so that they are able to detect that this can be a cancer, and take the necessary step to diagnose it early. Because for children cancers, what matters the most is time. How fast you diagnose it. The faster you diagnose it, the higher the chances of cure. And I said 90% are curable. So we need to move to at least 60% cure rates, or even 90%. That would be very good from our current status of about 30%. And these are opportunities that we see in the new strategy. They are low-hanging fruits, and we have already really emphasized on them in a big way. Lastly, tell us about the finance. In terms of financing for cancer care, this is an area that we are looking at a multi-sector. Tugitigana na riboti iyo ya korwa na murimu wa cancer guku bururi-ini, tuthie na mbere na kurumirira mirurungano ya muthenya wa ira. Riu aruti wira sekta-ini ya ukui no hathara maratara hamu gutire na wira mararutire muthenya wa ira thiini wa icigo nyingi guku bururi-ini. Kuria kaunti-ini ya Kirinyaga ona thengia wao gukorwo magikua athii maugite ati matinakorwo magithukuma wega ta uria mathukumaga thikũ iria ingi, kuona ngari ciao citiraingiraga mucii munene wa Nairobi, na riu nimoritie kugie na njira ya wiguano na niguo kunina mirurungano eno iria riu iracungiriria hathara kuri wonjoria wa bururi. Mwandiki witu kuma kaunti ya Kirinyaga na Wainaina wa Kiarie na ni araraniria na ahuri biacara muno makiria thiini wa sekta ya ukui. Wainaina. Haya, thengio muno na kwa ihinda riri tukiambite hema thitiji-ini ya Kiruguya. Guku nikuo ngari igikua kuma mwena wa Kiruguya guthie kaunti-ini ya Nairobi, o undu umwe na miena ingi ya guku bururi-ini igikuagira. Na muthenya wa ira gukiumana na mirurungano iria iragikoretwo ikirikuo kaunti-ini ya Nairobi, o undu umwe na matura mangi magikirigicĩirie gwagikorwo gukiri na hathara iragikorirwo igicũngĩrio. No na thengia wa ngari icio tugĩkorwo nĩ iragĩgĩkua ngari ĩmwe aya no maragĩgĩtara hathara, gũkiona matinagigikorwo magĩgĩkua athii ũrĩa magĩkoragwo magĩgĩkua hĩndĩ ciothe, magĩgĩtara
gwitigira hihi ngari cio cia ikorwo igithukagio kana gwikora mirurungano ino no getuko twikirania nao hihi magigitwira ni ikaya riku maragikoma magikia kuri mwena wa thirikari mwena wa mung'ethaniro hihi maundu makigie mirurungano na hathara ya kiwonjoria iria ingigikorwo igigicungiria gukirukebenia na muikarigite wa kambuni ino ya gukena eyo ikorwo ikirugamire mihango ino ya ukui iyo gigitwire maundu muthenya wa ira maragikorwo magigikara ate hindi ya mirurungano ino na ringi ni ihoya riku muiko muikia gwe thirikari kwa ihinda riri. Marĩtwa makwa nĩ twa Peter Kĩirũ warora mĩrũrũngano ya ira ĩna mĩũru mũno na ti mĩega tondũ thĩinĩ wa Kenya twĩna problem ya uchumi wĩ thĩ mũno ngĩrora ta ngari iria ithiaga watha ithiaga ngari ta 60 irathi ngari igĩrĩ kana ithatũ tondũ mbere kĩndũ kĩa mbere nĩ maandamano na nĩngĩũria moderator wa Kasagua niwe vice president nodie moderator wa Laila Omoro Odinga niwe opposition leader ne president witu Mr. Ruto macemanie marie uboro wa gwikara nthi andu athatu kana andu eri mathondeke Kenya tondu Kenya withirire tibe kongera ucumi ura umuthenya wa ira ucumi withi na maandamano monthe ukira withi kwa Kenya ithiete ingireri mane ati wega president twakubere kura uturore norre wananchi ma Kenya Ruto mundu gwita Laila wewe opposition mwere gutethania mugekana ni mukarora bururi urongikara ithe twamubere kura muthondeke bururi twamubere kura muthi mukarwe koguo na ringi tukiuga ringi mirurungano irako igitafanio ringi ni ya thayo ni murona he handu ringi maragithie aya marakirungana magagikiria hinya ni maronania andu acu thini wa mirurungano acu more meikwo tondu riu ni maigananite andu koguo ngirora andu ma Ruto no andu ma Raila ni andu amwe ni ikwo ni rate wa 50% koguo kira kiega ni mekarethe andu acu marie bururi wikare na thayo tondu ithe turenda thayo twera kwariria andu tara maragwa kweturukana no ndwa ngara wira ikwo pandu ba twariria boro wa maandamano na kuthugia ino ciene koguo tugere itorire mirungano ino irari kuo ni andu ni mbeca nyingi muragikorwo mugitara kuma na hathara ya ngari tana iko igikuwa thi thini wa ithe gukena athara ira tunathire thini wa maandamano acio kana mirungano acio ni athara nene muno tondu mbire tuonaga tuirona mutumia wakwa ndira ni munguaga sama ndina twaira nginya kanyama ni nathire njara theri koguo turaria bururi wikare na muthayo turenda thayo president turenda thayo rora bururi waku turenda thayo thank you muno tukire no ngicege gwenda kuhiriria hana ugigitwira hihi maundu mangigithii na mbere na guikara uria turakionira muthenya wa ira mirurungano ine no uthukangia wa indo biacara gukorwo nginya itekuhingurwo no namwe biacara cia ira ikorwo igikena gwiko maundu meguthii na mbere na njire hana ringi maundu megukorwo magikara ate haya hama ritho njitagwa John Chege na kuringana no turona thiini wa bururi witũ wa Kenya kwina maundu moru muno tondu ithuĩ twi kukena SACCOs tugitwara ngari tugitwara ngari ira tutwara kindu ngari 50 riu kwambira thuku ici turatwara kindu ngari cigana 2 3 kuringana na uria maundu marathie thiini wa murungano ni ngoria thirikari atiri please tabathari takwa no mabote manyitane memeri maranirie maria aya mariere manyitane nigetha bururi wiki atia tuthie na mbere tukurie bururi wa Kenya no tikuga ati wewe ringa kithuri no ringa kithuri iyo sio kazi tunafanya. Aya thengio muno na no aikigwa ucio niguo woni wa muigi kaunti-ini ya Kinyaga ondu mwe na ria magikoragwo sector-ini no ya ukui maikiuga hiya iko maundu meguthii na mbere na guikara uria maundu maikara muthenya wa ira mirurungano-ini aiko gitafanio ni ngwatano ya Azimio ya gugikorwo magigikumithia kwambatira kwa ngarama ya muture i maundu makia gugikorwo magigithie na mbere na gugithuka makiri no kiria maragikoma maikihoya kwa ihinda riri ni gugikorwo gukiri na miario ya gwetha kihonia kia mathina maya na gugikorwo ati maundu maria megugikorwo magikiaririo ni makuguna Kenya kuma kaunti-ini ya Kirinyaga kia gucokerie moro mwena waku wa studio. Tukima Kirinyaga na wahuri biacara mwena wa Kitengera no hathara marathie na mbere na gutarana ni thutha wa murungano wa muthenya wa ira ugitiga biacara nyingi cibunjangitwo rondo mwena indo cia kuiywo wabici cia thirikari iria ni hamwe na wabici ya Shifo wabici ya uheani wa ifade wabici ya munini wa county commissioner rondo mwena wabici ya maabitha a wathani wa Matuura ciratigirwo citare na motungata o mothe cingiheana na ni thutha wacio gucinwo ni arurungani kuma mwena ucio mwandiki witu Christine Musa ni ararumanirira na ndeto eno riu reke tunyitanire nake atumenyithie uria haria maundu makinyete. Musa agikorwo ni urajigua tumenyithie andu aya na ni maundu mariku maya marakorirwo makihanika na ikinya ririku riu rikuoyo.
thegio muno geithika na goko Kitengela tunatathmini tu taswira kamili ya jinsi biashara zilivyo baada ya maandamano ya hapo jana mchana kutwa, pale ambapo waandamanaji walianza maandamano mida ya saa 4 wakisema tu wananuia kushurutisha serikali kupunguza gharama ya maisha, lakini ni maandamano yaliishia kuwa na vurugu pale waandamanaji pamoja na maafisa wa polisi walikabiliana vikali, na jinsi muda ulivyosonga baada ya waandamanaji hao kushindwa kuingia katika kituo cha polisi cha Kitengela mara 2, ikawa sasa wameanza kuharibu mali, na mojawapo ya baadhi ya mahali waliweza kuharibu ama biashara walizoweza kuharibu ni duka la ujumla la supermarket Eastmart Supermarket. Ndilo duka ambalo linakadiriwa kuwa lilipata hasara kubwa zaidi kutokana na wale waandamanaji kuvunja pamoja tu na kuiba mali ambayo ya dhamani ambayo haijulikani. Na pia katika ofisi hizi za serikali, hapa niko katika ofisi ambazo ni ofisi ya naibu msaidizi wa kamishna, ofisi ambayo kawaida hupeana zile vitambulisho, ofisi pia ya maafisa wa usalama AP pamoja na ofisi ya chifu, na ni ofisi tu ambazo wale waandamanaji waliweza kuchoma. Inadaiwa pia kabla ya wao kuchoma walichoma pia vitambulisho zaidi ya 1000 pamoja na bendera ambayo kawaida hung'aa katika eneo hili la maofisi haya ya serikali. Na nijiunge tu na baadhi ya wazee wa kijiji watueleze swala hili wamelichukulia vipi na wosia wao kwa wakazi wa Kitengela ni upi. Anza kwa jina lako, jitambulishe na utueleze kauli yako. Mimi ni mzee wa kijiji, naitwa Dano Bunga, mkaji wa Kitengela, Kitengela Division, kijiji cha Kitengela Downtown. Kwa kweli kitendo kilichofanyika jana kilikuwa ni cha aibu. Ni kitendo ambacho hatujawahi kuiona hapa, na kuna uharibifu mkubwa sana wa mali. Sasa wamevamia ofisi ya serikali na wakaribu kila kitu. Kwa mfano shughuli ya kutoa vitambulisho sasa imekwama. Hatujui itaanza lini, lakini tunawaambia wa wenyeji wanaotafuta kitambulisho wajaribu vituo vingine, maana sasa hivi hapa kumeharibika kabisa. Hatujui tutafanyaje. Asante sana. Shughuli nzima ya kutoa vitambulisho pamoja tu na kuchukua vitambulisho kwa sasa haiendelei. Hivyo wale waliofika leo asubuhi wamekuta kwamba ofisi hizi hazifanyi kazi, hivyo hakuna shughuli yeyote inayoendelea. Na nizungumze tu na mwingine atupe maoni yake. Karibia, anza kwa jina lako. Asante sana. Kwa majina ni Enoch Kipamet. Mimi ni mkazi huku Kitengela, japokuwa nimetoka katika wadi ya Imaroro ward. Huku ni kama nyumbani kwetu. Tumekaa kwa miaka karibu 7 na hatujaishuhudia kitendo kama hiki ambacho imetendeka jana. Tunahofia wenye walikuwa wanatekeleza madhumuni yao kubwa haikuwa ati kupigania ati haki ama basic commodities ishuke chini. Nimeona kwa kweli according to my idea, they don't have a good, they mean nothing for this country. They are only under distraction. After seeing like private institutes like zikiingililiwa na hata kuvunjwa, of which wakitania ati bado ni za serikali, but hiyo tumeona ni kitendo kingine mbaya. Asante, hayo ni maoni tu ya Kipamet wala sio maoni ya Kameme TV. Karibia tumalizie na wewe ujitambulishe, utuambie hivi leo huduma hazitolewi hapa. Hali ni tete bado? Kweli kabisa bado. Majina ni Daniel Farmoya, village elder, Rikele Medungi sub location, hapa Kajiado Kitengela. Na nikizungumzia haya, bado huduma hatujui itaanza wakati gani, kwa sababu imeharibiwa kila mahali. Hata assistant the county commissioner hapa ofisi yake hakuna kwa sahi, machifu
wetu ambayo wanahudumia wananchi hapa. Unachukulia swala hilo pengine wakaazi wa hapa wanaotafuta huduma hizi wataweza kuhangaika? Ndio, watahangaika kwa sababu saa hii hawataelewa wataenda wapi. Kwa hivyo wamerudisha watu wetu nyuma maendeleo ya hapa. Kwa hivyo na hatukubaliani na mambo kama hayo. Kama ndio zitakuwa ikiendelea, hatutaki kabisa maandamano ya kuleta hasara kwa wenye wanajiendeleza biashara zao na kazi zao. Sehemu kama ya serikali kama hii haifai kabisa kuharibiwa. Haifai hata kuingia kwa maduka ambayo ndio nawalisha, na huu ni wakati wa njaa. Unga sasa ukienda Eastmart bado inangojewa mpaka sasa kwa sababu waliingia wakamaliza. Sio vyema kabisa, hatukubaliani nayo. Asante sana kwa kuzungumza na runinga ya Kameme TV. Mweroreri wa Kameme TV mauno maonima aikari Kitengela megie mururugano uria urakoretwo ukihanika itha na gutigerera hathara nene kuri aruti biashara aria marakorirwo makihinga biashara ciao hamwe na uthukangia wa biashara ngurani, na no ndo tugukorwo tukirumirira hau thutha-ini ni tugukorwo tukiaraniria na kamanda wa borithi wa mwena wa Isinya atwire hihi aria maragurarire hamwe na aria marakoretwo makinyitwo hihi ni andu aigana, na atuhe bisha ya mururungano ucio makeria. Na kuma Kitengela kaunti ya Kajiado, Jokie Mwaro gwaku studio. Thank you Musa kuma kule mwena wa Kajiado. Hari kuhura njeki mathako rondo mwe na gukuria taranda kaunti-ini ya Embu, makiria ma makocha 20 ni mahetwo certificate na ni thutha wa kurikia mathomo mao hari thiini wa muthako wa moko kana volleyball. Gavana wa kaunti ya Embu niwe utongoretie igongona riri na ni thutha wa arutani aya kana makocha aya kurikireria mathomo mao na maria marathomithagio ni kiama kia mubira kia muthako wa volleyball guku bururi-ini na guku bururi-ini maratanya ati makocha maya ni megukorwo magiteithĩrĩria muno hari gukuria mubira uyu thiini wa kaunti ya Embu. Gatho cia mwanya we studio kavindari gaka ni wavisire cia kaunti ya Embu kana mekano manene mathirikari ya kaunti ya Embu vira governor wa kaunti no Cecily Mbarire atwika kugwata ugeni timu itiganite cia mithako na kugwo kavindari gaka na thithini wa timu iria cia kora cia gwatwa ugeni ni governor ni vamwe na timu ya muvira kana muthako wa muvira wa njara ni volleyball na ni varia kuvesanaga certificate kwi mathaki aya aria makoretwo kwi coaches aria marakoretwo makithomithwa kavinda gaka kimya kimwe kugwo no kompete kavindari gaka ngurengerania na minister wa maundu megi mithako wa kaunti no ni ngwenda twambirie na marito makururitie kamera ni wega tutaririe ni atia gavana gwikaga umuthi na ringi undu ucio uramenete kwi thirikari kwi mwikari wa Embu na makiri kwi mundu wa mithako. Ni wega muno mumemerekia kwa marito ambitagwa Jane Waroga ni waziri wa mithako na mbeu mbithi na agenda na ciana na utamaduni Embu County. Umuthi niguo turai na gikeno kinene muno tondu turai na excellency aukite kuvesa na certificates na kwariria athaki mbalimbali. Ambere ni avesa certificates coaches aria merigite kuthomithua kana kuvewa skills cia kuvota go coach mbeu mbithi in the various 21 maundu ma muthako wanjara uria guo twetaga volleyball nundu ndukoretwo kegwika katika Embu County na no muthako teria ingi nayo ni mithako imwe ya iria tanegwika Embu kana ikithakika kana atia wana pitches tutikoragwa nacio famwe no guo turai na Embu All Stars kana All Stars Embu aria o macindire muthenya wa gikombe kia Madaraka Day muthenya uria mathakire na Gor Mahia na magitwika gucinda na makirirwa kiveo ni makwendaga wanario kuririkania excellency no meterere kiveo kiao na makiragwa ni mekire wega vamwe nacio turai na twana twa Millbrook turia tuo na tuo turathie Cairo Egypt kuthaka muthako wa chess mweri wa kanana na twana twingi twa Birori twandamanite na principal wao bwana Derito na leo tuo turia turathie kuthaka muthako wa Scrabble Korea Lagos na Nigeria famwe no guo ni to excellency no egua aina gikeno kinene muno nundu wa mithako yo yonthe ya gwetwa ti mithako ikoretwo ikiigwika Embu na niyo turenda wanayo gukiriria itigatigwa na vuva andu a Embu matigeciragie muthako no wa kuguru kutheri kana football kana muthako ni kungaira kutheri kwi mithako ingi iretaga andu on the map either the country kana the continent and even the world map mithako teo Scrabble rugby turai na anake All Saints
wanao areao macindire thiini wa Kenya muthako wa rugby kuria Eldoret na ni mafragitwo of near excellency koguo ni maguka kumwira ni mathakire na magituika number 2 and it is also an achievement thiini wa bururi tweta department ni tukuona ore tugukiriria mithako ya volleyball nundu thiini wa Embu tutikoretwe na pitches ingikorwa igetika ira meet the standards na nwerira teams icio cionthe matikegwa maina wasiwasi ni tugwikira budget tuthie tuki upgrade kana kuria gutari tume pitches iria cia volleyball ira meet the international standards kana national standards nundu ni mbugaga waringi success kana mafanikio ma project yonthe kana muthako wonthe kana undertaking yonthe yambagiriria in the mind muthaki yakithaka volleyball ni aregua ina uniform ire yagiririte no uregua ni muve mathomo makwigana no uregua pitch yake ni meet standards. That is where it all starts yambagiriria mind ire koguo ni maindiwa ni tukuthaka na auga kwambiriria riu no renda kwambia kwigua tournaments cia volleyball nundu acio mathomithirio from the 21s it was not for them mavirire aria engi nao marenda gukura na mwena ucio mathomo mau koguo holistically no auga ni mukenu ni department no ni turageria gukinyira taranda cionthe iria tungikorwa nacio na tutirenda kumenya kana mwana ucio arathaka aina private school tondu gutie mwana private na ni rathie in line na concept ya Mheshimiwa Ambabu na Mwamba uriake waragia voro wa Talanta Hela Talanta no ekorwe igikuva kuiga on the map undu wa mbere ta an entertainment undu wa kaireta kugia via mbega undu wa kathatu na niguo umuhimu no ana income through Talanta na mwana kuravari eseno thake chess ukethagirwa na nikio ra coach uria wingi koguo ni turegwa tugitira iveo icio na tweta Embu ni turenda gukorwo tukiukirira kimithako yo yonthe famwe noguo ni twage andu mauka gututethereria na gutuma pitch ya basketball aria maretwa representatives Kenya na ni turakenerera ovorocio niguo na atuye tukavota kumboro that to replicate in the other 4 constituencies. Thank you. Thank you. Ucio ni waziri wa mithako thini wa kaunti ya Embu Jane Weruga na nuratariri wega ati muvango wa thirikari ya kaunti ya Embu gutigirira ni maravota gukuria taranda cia mbeu nini cia mithako itiganite kuma ameani kuma ciana nini no nginya cia tuka cia gukura makire moguo makithondekaga ivaro na indo iria irendekana cia gutigirira ati mithako ni ravota gukura thini wa kaunti ya Embu kuwa maguko na makire goko ofisi ya kaunti ya governor ni Peter Dennis Fundi na Sokia Moro kwa studio. Riboti yo kuma kule kaunti-ini ya Embu muriro wa Kameme TV jitikirie tukorwo tugeitherania nayo thiini wa tabarira ya Ndurumeni muthenya wa umuthi ni ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura tucemania ringi ciehanda thaa 7 wega ni undu wa mohoro gitau.